Ntate Retsepile Ramakatsa. Nagare. O phetse wa? Ke phetse ntle ntate o phetse wa? Ke phetse. Welcome to our podcast. Ke le wa le lona. Hala mo itse ke le teng. Re na le traditional podcasting me leng hore re qala pele ka hotel. Me nkala ka tsa hore re itse ba. Ha ona kha. Ha re qala o tswa kae? Ha manti ya tida. Wa ja Bohobe. Wa futsela ka metsi ya pula. Tella he. Ke motshweneng wa Mmakgiba le Kgamati. Manta ile se khanya tabi, mosadi o tole boya, sala le benya motho a wela. Tshwene hlaisa le mere bone mo isalo jala tsa batho teng, le mela tshwene le le tshoko go ba ditlhaga. Tshwene ka dimedi bono ke reitse, ke tla ritse ba ntsa ka di fedile go phesha majwe. Khiba. Beautiful. Okay, nkala ka tsa o tseba hore na seboko sa hao le tsela ena ya hotel ho bolelang ho wena ko hotel how age hona le mekgwa e mengata e leng hore ka itlhalosa ka ona without having you to hotel so nkala ka tsa o tseba hore na seboko sa hao se bolelang ho wena ka hotel ho bolelang ho wena hotel ha ke re e sentse le ho identify hore ke motho a tjena ebe nna seboko sena sa haeso ke rata mona mo sereng mantaile sebenya tabe mosadi a tole boya ho nna ntho ne sentse bontsha ka hare ho batho sentse re tseba hore bo motho ha ga la shabala jwang o santsa itshekile ya ka ga batho ba bang go o boya mosadi a tole boya le wa santsa ipeile ka ntle ho basadi ba bang ke tjeno mosadi a tole boya so ho nna ntjwe tsa hore ke loa le ba holo baka le ba ne sentse le batho ba sentse ba itshekile batho ba bang go bona ba bang ba ya kwana ibe na o ya kwana for their own benefit really ibe le ho nna ntse impontsha re lo hlile ntse le ntse tsa malo ho rona mona because ho twa bontsha ke hola e sa le nna tshekona ke hlokomela le nna ke re kwana ho hlokomela ho solo moholo a tsa ho fumana ha majita mangana etsa ntho itseng le itseng nna e sa le ke ya kwana ibe ke tsa mohlala ka ha nne ba ga ya bolo ke le motjena ntse ke a ke shebele bobolo boeng wa bona because ho twa bontsha ke hola ne re ha ba bolo ibe nna ke setse ha ke qhakolla dipikara ke diqhaka kapa ibe ke a bina malome ya ka ke tsitse ka tara ka scoop sa prime ko ntho e le ibalo just hore o motho a tsamayang tsela ha o le mong o itshekile ka ga ba bang. Okay, that's interesting. So, okay, molemo wa o hlokomela hore kapo wa o tsama o le mong jalo ka o itsheka ere ha majority o ya kwana e bo wena o ya kwana akhola ke interested hore na o kila bona benefit yang ho yona hage although yes unzo kana kopana le batho ba bang but most of the time o fumana o le elementing ya how le mong let's say o etsa the very same different thing from ntelong hore e etswa ke batho ba bang kana go yeah so ha ke tsebe re di artist tshanga ta batho bana nang ha hola bona but ke thuture le fatsheng mo modimo hana santsa retsa na santsa etsa molemo ka di quality tsa hae a le mong bona jwale ka be ke thuta gona la go le gore ne ke tsa di video ha go di ke re film ya holo wa bona yo lo fumana gona le motho ke motsebang e le gore ena le ba bang ne ba rata ke na le 1000 likes ke na le bokae ka likes wa bona so go bona ne ba mono ka gore gona ga rata di like le boeng ebe nna ne ke re nna ha ke na taba gona di shebeletswe ke batho ba kae ta go bona shebeletswe ke bo mang o bona so bona ne ba chase ntho na gore ka me shebelo ke batho ngata ka pa itse batho ba ngata ibe nna ke e tla me ha e be teng e tswe batho ba e bona so wa bona so in benefit le ka gore ha ba sa etsa di video hona tje se ba dutse fela nna ntse ke di etsa tshisa ho ya ka e bile ntse hola ho tswela pele ho baneng bona ba ile ba kgathala mata ha ba bona hore ke le ho tsama ka line le nngwe re salane morago go hulana ka thushi metsi ke gona bana ga wele nna ka hane ke itsola ke kela kwa ntse ke le motšhemo na paitseng okay tabing ya storytelling I'm interested to rena where did you start with it gore o khutela morao okay o no at some point no ka ka bo dipikara o lukisa le kaofela
le yona bo tlabonzo bapala Katara bana. So at what point did you find storytelling to be in a way part of your life, your journey? So tsere ke ile tse mhlomong re ho holela yona taba tse ntse hore ha ine tse qala ka bo dikatara le boene ke hlokomela dipina tse motho no la ha ne di lempe ya bona so di tsona ke ha le re tsena ne dipeta bona ina bona but then u go okay ha ba ke bina ka ntho itseng le it means sentse ke tell a story hona mona ya bona but then go storytelling sana se visual sa feeling sana se ki ka ba ka sona na tje se ile sa qala ka morero ke bone short film e mangwana ka aneng a hlaile ho yona ile nka ke extra because nka se ke supporting cast because o hlaile a family character la ntsha tsama so ke ntene jwa but then ne re ka moramo ya ba like clearly ke a bona I want to do this thing la ke qadile ke actor ya bona ntse ke actor ebe ke hlokomela ha le montse di all this time handle tsela ene ntse ile empa fela mane ne le mo qadileng teng ka dile ke actor but all this time sa lentse ke ile nna ngwala ndi pale tsena ka pa ke a di planawa khatloetsa ya batho ba o tla motho ke na le tenantela ke bona sentse ke tela story ka tsela ene jwalo ke bona so e ka dile jwalo le ha che dintho tsa bophelo di sukutsa ka o di hlokomela ha o le moholo ha o hlokomele at the moment tse di etsa ha but then ka dile hona ho no ka mmangwana ha ke tshwaba hobane lo tse kana go wina lo mfere ka nyana o ziwa mangwana ga ine re ka mo mpontsha video yo the same year ka pa ke same mang ya ba wa etloela theater le acting ya se fika go no itse tsamaya mo inspire ga ta go go ntwe ne ya ba hlia ha sa dikela tsa mo feeling ya ba se le na santsa tsola pele ka tsona interesting o jetse that little seed inside of you and then in a way o ka nna ke mustard seed because hona ba le hlane you are on that journey and ofitile le point le lo it's like an extra I wanna basically who is at the front and in front of the camera. I mean in front and behind the scenes. Yeah, right. Yeah. Okay. So tabaya ya storytelling. Maybe I would love to know what inspires you. I get it already. The spark but then in a normal day what inspires you to even create films? So hangat film tse ke di etsa ke nka from my personal experience go la haeba ha ke re personal ha ke bolele ehlile etsa le tse nna straight eza le tse batho ba close hona because jwang ke ntse le personal ke re lona for sure. So ke ntona hore mme wa ka o etsa le tse ke ntho itseng shidi ibe bophelo ke rata hore ke ntshe ka gole ha ke tsena ke thogona etsa la batho ke rata hore ke change ke shebe bophelo ka tsela itseng ke re so ile wa tate modimo o entse hore mme a ka etsa le ke ntho le shidi ke story ntho sometimes o tse ke na tate modimo ke filmmaker because ke bona maphelo a bona jao be ke re ke story ntho ibe ke nka inspiration from ntho eno okay mme wa ka o ile a school nka le kae ho go ke tse filmi ka ngwana na a ya school nka not necessarily ke ga mo mme wa ka ona mo ka ngwana na ile school nka le kae be se ke kenya le mathata batjha khana le wana ke ga matsatsing se ke tla gona audience ya ka nna ke fie ke bona but then ke dila ke inspire wa ke ntho itseng ya bophelo fela bona ha ke mametse re di kutlwa bo story se tshosang ka to se etsang ke tla ge di story se ke se skaka but then ha ke ta mo di bega se feta mara ha o ka ba motho ke motse ba nga etsa le tsweng ke something ke go ba le chese ho yeno no re ka nka etsa ho okay interesting akhala pozena ke tna ko ke botsa ba bane we oftentimes have this thing akhala ibile re shebilo rena re naheng efeng ya re naheng ya Lesotho one but then so many things happen to a point e long gore le ha re tshela morao ha re bone bo material o mongata ha holo ntho tsena tsa bo di arte le tsona di filimi kaofela ha ona material o no mongata ha kalo tse re tla be re na le tsona gola for the longest time na ka personal experience ka isale ke bona di filimi tse ngata tse leng gore ne re di bona
ha ke hola tse leng hore mohlomong ke tsa Lesotho ne ke atisa ho ntsona le percentage e itseng ya storyline tse different, but most of the time o tla fumana hore ke di filimi tsa bo tse tla bo di bua ka HIV and AIDS, which is a good thing e leng hore raise awareness and everything like that, but no one saturation of which as storytellers I feel like in is that the only thing we can be talking about? But as I also grew and oh okay, why did that even happen? Some of them they were funded by basically the NGOs, maybe the Lesotho, which yes, it makes sense. But then there's a hona le batho e leng hore ba le ba inspire ke yona material la sa fundwe e bo etsa the film based on that material, of which is like okay, that was the only thing that is happening around us, but of which kirata what you just said, you get to be inspired by your life, basically your personal experience, of which I feel like now as an artist I feel like that's one of the most authentic things. You tell your story and basically how you see the world. You show us how you see the world kapa lens o batlang o correct experience o bileng le tsona. Yeah. So agola when basically how navigate that way yeah filmmaking. The challenges like that, if you don't have funding, if you don't have like bigger cameras, then it's very easy somehow to fall into that pit. The resources. So how did you even pass that point? So go get a teta tabino building a holo. You will be in Ganto, like history of film, yeah, for sure. You can take Kilagadan address, and I want to get a matter. It's a good thing. Maybe at the film table, HIV and AIDS, gender based violence, and everything. Raise awareness. Yeah. But then it treated horrible pelum, one hour, my sharpa hole, about cheek, has a mamma. How long to the film? Nagona flag the film gender based violence audience has a mamma says oh has that to teaching was all to trading again. Go so can I in the night when the battle against a fellow because who wanted it gonna get on a film is a fun when I got one crisis AI. Bafanda zona AI hore ha sebediseng AI more and ha ke hanane le yona ha ka AI ya thusana but then ke tlhokomela e tlo hinder creativity ya rona haholo wa se re sebedisa bo hona hana ka yona se rena hana ka yona o go nketsetse story sa mo shweshwe nketsetse eng ba bona but then ha se ke tla potsong ya hao ke ntshitse maikutlo aka nkare ke ile ka ithuta hore ke go ke tabanyana o bile ka ntse ke tshokere nna ke rata ho nka dintho haholo twa heso heso ha ga hola dintho di etswa tjena ya bana wena na makina ngwana ka ibe ke apara kokola nku ha ya hola ke apesa kokola nku nna ke tsa mafela ya bana go ke ntho ena hore so ke thutlo ha ile mo sina motho a tlong khahlametsa ngwana ka ntho itseng ngwetse go nna ke tsalletsa ka ke ntjena ke ka dile ka phone o ne go shuta hona Samsung tjena mpa ke lebetse bitso la ene sa khone ho tshela bo WhatsApp but ke ka dilo shuta ka di phone tse go shuta ka di phone sound ne ka sa ifo ke kana go elo ga shuta fela go fela batho ba hlaile mono so ke la ka ntho no a tswa ke bona ka hona motho a tlotla a tlo go nthusa gobane ha o wa ya o lo kopa thuso gona le di individuals le motho no ya yo kopa thuso ha ntsa a ke tla gutlela we le modi bo 5 ya so gudile ya bona so ka ithuta ga hona motho a tlotla go ga nna ke etse something bona batle hona ba kopenna jwala ke na ntho eno ke la itse ka okay ke tlo shuta ka phone go ya go ke na le bo
4 years ke hlentse ke shoot di-film tsa ka phone fela le la ke shoota ka camera o tlola mo se fitlile. Interesting. Oh, what I love about that, yeah, not waiting for somebody, because now I feel like if you're going to be waiting for a long time for somebody to come through and say, the resource is enough. But like also you amo matla, or usonto file motane matla kapo wena tleke go ikamoile matla. Our ba dile ngobona, okay. Mangona ga ona le phone, okay, ke nkya hae. Abana ha ba nna ke sna yona, ke nkya hae kapo ko qala mo teng. Abana islano unlike ho emela motho e mong a tlo tla o tekela tafole. Wena be se go teka how and then you go forward like that. Se ke tla tswa yeah. And o tseba ntwe no jalo. Go ha ke tsebe na le modimo tshoso tsa ka tsela tsa hae ba. Ke ithutile hore batho ba ngata over and over go kopa o sebetsa lwe. Sometimes ba treat and turn as if ke bontho ngwe o dimo a kae. Go ke ile ke botsa ke batho ba ile ba nana e ka kana bo camera tse kotsi ka kana le we because re shoot ka phone. Ya mogotsi wa ka a ka dimang go abitu wa hae ka go hlatsa dijana ge ke tla tswa hlatsa dijana ha le 10 ya ha o ka le phone wa like film e ngwe ga re shootile ka na theno o hlatsa dijana 3 days go re ka di phone go ga ntse ba tene batho ga ba shebella film e e le like tata ga makatsa go kopa ke na film e ntsa hao ha go go bitse next time then ntho e sa le tsetsa ha that's really beautiful because Lena basically I couldn't tell other than the fact that maybe Otlabo is at that disclaimer or no like he says he's still fun to shoot this but the end product basically it's that good of which I feel like came to a long okay so builo hona le mo Otlante basically ka filmmaking in terms of like it's alone to shooter but then one of the most important things I feel like it's a hangata more especially ka rona re le ba tshabona ke ntho mona hore o tla bo plan hore ke batla ba filmmaker and then you plan that journey for quite some time so ke batla wa filmmaker ke tloetsa film ena ke na le idea na but then hona le point e mona e long already the idea dingata hona ho and on so okay ke na le idea thing and o gore e hlana ha o mamela gore yo idea na e shapa hole but then most of us na gongwe re na lo staka facing ya idea other than implementing it regardless of na e hanta ka because I wanting o qala ho shoota ka phone osa because nagena lo obsess over quality ke batla ntho di tsamaye hantle so na gongwe bo phone ine ka nna ba ntho ke reng ha ke so be le camera ya hantle I wanna and then dilemon tse di palamana ntse ke emetse camera bona of which now go can nice a lot of kiski cavaliona that sooner. Mare how gal kiss the Retsepile then you build up from that. Usoka kopana lower to be long or any proof of concept there how then baravani no rebata otla go to sagadi camera link of fella. Of which if mohozo how uno so gali maybe the gavenze literally one fella one day like feeling Nthono bua ke nnete pele ka ntse ke tshwa ke re go bua nnete bona ke se ka hlahisa ka bele lona ke ntse ke shoot ba ka di phone and everything e matter haholo ho motho a ona le idea e etse ka whatever you have idea no ko la ha ba he motho mo go ba tla ke tsa mhlala film ya moshweshwe film za moshweshwe ke film tse tutura haholo bona so maybe from ntho tse tsa moshweshwe hona mo moshweshwe na utsa motho di kgomo ya ke mamata ga shweshwe ya go ntho tse ka ntseno no ko etsa something yana from ntweno no uno etsetse ding tso utlwang gore di affordable until batho ba bona ke totso kan ho tloa 2020 ke ga resonance bile na tle ke la se ke tisa ka matla hle ke hlakisa secret ho tloa 2020 la ba ntse ke posta di video tsa mo ke there and then there is this person in the game mention is element ya ka ona jela bona the game mention is like keep working keep working for 4 years 20 ha ke ta tswa high school ne lona mpitsang
projecting ya hae it's a TV series wa bona a go tloe he ya go disana ke metso ke ta school e ta jena so ha ne ba le motso tse 4 tse ke gitleng tse ke sa etse letho le tla ga ke ta grade 11 he even ntse ke itswela pele ka bophelo ha ke etse di-film but tabanyana go hona something ne ntse ke etsa go batho ba e bona hangata ga ta bitsa calling card one ntho ne hore it's something yana kwa ha ba utlwa go batla tsa film tsa ntse kae keep idea no ngola somewhere he go ska le baba bile ka ntotho hantse di le ngata engwe se tlole baleya utlwa ka bokuso ka yani ha e monate bile ka ina na re ke keep ena na ibe ntse di palama di tsa baba ngola tso kwa ka dikotsi ya holo go eno ene bohaleng ngola but then etsa tso kgonang go di afford o etse batho ba o bone and then o re ke na le ne engwe he ene nka kopa thusa go ka yona bona ke twena yeah aga ntho basically aga le mosebetsi wa hao I mean I still remember quite well how ntse mpotsa ka taba hore ha ene le mo sefe mono re basically mpotsa ka taba sekolo ya how ba tla go kena ka university ka le mkukeng like okay o ntla le prospectus ya na ntse ke batla go etsa film le gobe o ntse batla go tseba body course of which I still remember quite well during that time. Yeah, I mean like production how it's nothing close to what you have right now, and from there unonzo poster le basically the video yeah, I mean we can say be like in a film that as such, but in a just crazy videos the poster of which in disappointing you man already kitaba yeah I kind of see it as building your muscle for things like this because the more you do something the more you go like the more you get good at it in the channel bo akhalambo motho a typang I wanna ntho hona motho a sa type a sa shebile kwana ntsa bua fela wa but e won't type ntho correct but it's not necessarily hore e hlano hlaile a le jwalo but when ntena so much that they get so good at it. I want of which I feel like you know I would love you to speak on taba consistency whole in terms of craft how let the way basically otla treat ka jole ka ha ke ne ke ntse mohlala go pala bale pele ke re taba yene no batho ba ne be ntse ke tsa mohlala ka bona ba ne ba shebile like nna ke shebile hore na e bona ke ma ya go je go ba ne sentse ke fumana like inspiration no go bonyane mamma from 316 tsa commenta ka bala e ka post ya ga yona ke na ntonyane ka nyane but then go re ke hona le ntwe malme ya ka nna e chu a re e ka sere haeba go hlokwa kgomo mo khohlane ka ba maketeng ho sasa e ne o tile ya ba o so go tla e fepa tsa tsilena o e fepe tla nona o sa setla be o tile di tla be se nonne o ba so elang ruta hore hanyane it's a something go motho a ka nka kana ke nka ka kelelo ne bjalo ha e re ke it's something bjalo athi ho motho no consistent blind ho motho mongwe nka le ba motho no consistent blind o dula ntse tsa dintho tsena over and over athi ho nna tse di tsa fa nte ke ha ntho itseng le itseng ka ba ke le khomena ka ke atla e nontshe e tle ha o hloka hala khomeno nne e be diteng so to gana motho motivate ba nga ke le go ba ntse na ntho eno go le wena no itjwetso okay ke a tsoa sasa ke etsa tje ne ke tseba nna ne ke le high school every Friday ke tlo ntsha video go sa tsotile re lana ga etsa bo dikarati le bo ile ba ba fumano ga ke se ke di shebella ke di tshe ne ke tsa o totse tje ge etsa o video da bo shana ka stene ko ntse ka ntse ba ta ba ne ke itjwetso jwang ka jwang every Friday ke ntsha video page nya a ya ba ila hla hola because ke ka dile ke thabo 100 views a ya page nya ne se ke thabo 300,000 views so go ke na ntwe no hape le motivation ba batho ba close chelete ile nyengo ke ga nka e tshong ha ba batlo go kena ntwe ya film ha holo e discouraging a holo ha ya ne ke tla ka le mkonko na lecture ka me his soul rest in peace ana re ha ile kgetha thuto yes number ka boso ayo ona tshwana ile lecture ya ina
filmmaking one in a so bana batla go moka wa something because then our is just to tisa pelo tsa gona go vetso nthono e kgethile mo hlotse so nna ke bile hlono le la gore ile ka ntse ke tshwa bana ke creative bene ke la ka lelo tsa acting but ne ke tisu ya holo ke ntwa ga mo holo ga ke motho wa strict ya holo ga ta bo di doctor bo teacher bo but ne ga re perform a play ya ba like abare ya Steve ke ngwana ka eno no ba so ntwe ne pictures so ho hona ho ka utlwa e loa how ka wa etsa go no keep batho ba motivation motho mo mo hloka ba di compliment nyana ho hai as much as ina ile mpi wentse ntwe itseng ntla ba so ya go ntse ntho ho hai sheba le teng gona around you ke manga believer ho wena no ho yena ha ngata nyana mo tsai o e bona jwa nyi ntatele loko hai monna ke rata tsele motho na ke na monyako ka yona le wena no thabenyana le yona intse e batla e feed into consistency ke a gola into ho nna ntse o sebetsa o bua how ntse bua most of the time you are referencing how maybe Google mention a bomangwana ka rangwana ka tatemoholo ka so of which it's one of the most important things that I would love you to speak on. Taba, yeah, how feeling how I wanna, yeah, because now going how let's ka mothala ona ntho itshulong gore ke batla go be doctor ke batla go be eng ke batla go be but ha o batla we take from that then o so batla go le a different person elong gore ha re batle di filmmaker ga mona re batla di doctor one so taba yo ya the support system that is next to you. I would love you to speak on it, and more especially maybe basically just seeing your parents or now okay bonan perspective ya bona in a level how to body filmmaking yeah when it's not like le bona itse tloa qalonya ba seriously ba understand na jwa bona ba lona ke nna ntsona ba ntse ba sa itlhise ba fa le re motshezo bana ke ngwana go yo bana ke nthore ke gola hore o tlobele tsheetso o tlamela o be le ntho thweng ke manganga hape le yona bona nkgona ka jo plan jo tsa a ino ntse ke mmona go le tloba pilot a jwa bona ya ba mme ka ola ka tsa ke be teacher a jwa bona so ke ntho eno gore as much as batswadi ba rata ntho itseng ka gona like ka wena o le ngwana lo yena o le ngwana o tsiba ke rata ntho itseng ke tlo tiseletsa ntho motswadi ya ba utlwa gachi go ke tshetse ngwana ka ke bona ho tla etsalang ka ntho nna ya itsala ke bona ka gola tshele bona be ba go re a test re bona ha fail o tla fail e be lo wa bona le wena ha fail motho ne ka ntsa phumela fela ya bona ke na ntho eno le teng ntse hloka manganga ha o le motho o itjwetse go tuka go thwe le lo kotlwela ntho ena bona itjwetso ke a itiseletsa ntho ena ke tla bona ha go le ke rata ikgothatsa ka bona ntse ke le monyana mpe ha ntho na ihlile backfire ke tla qalela ntla se ke le moholo kwana na ntse bona ba batlang hona je ka energy ya ka le wena go ke tise ke etse filmmaking ke bona that's interesting akhala yona ntho o ileng ka ona ya bo ho ba manganga because I think we given quite easily re batla re ona ntho tsa matse long gore ha ba neng ho thawa neng ba doctor o so batla ho re fela ke ro ba doctor but hona ntho bo hloko e long gore nna ke nana gore na go ngwe ba underrated a whole ntho mo ya o mamela what's inside you, not necessarily the external voice. Of course, I mean like ke o thawa ho loki your parents so e batla ele ntho e leng go ka consider highly because ke batho ho lo wena I want so ke ntho mona gore it's quite easy to follow voice ya bona other than ihlano enforcer bo wena gore no ihlane ke go tsitla like ke gore ihlane ke batla ntwena na I want okay also one of the most important thing ke le ga e bona when I even watched one of your films kore the crediting ibile go hlale lebo ntato wa hao mohlala I want hore basically he put the hand in basically what you are doing even right now like now more specifically because I kind of know him but not that much
but from seeing him basically the way along or supportive ho wena ka ka teng ha ke tsebe le teng ke batla go kela hanyane se ka bele ke re batho ba bana ba bang ba telle batswadi be ke tseo ke na ho ina na ha ke re motho a telle motswadi be o manganga ho mamele motswadi ke taba o dula le motswadi fatshe mo hlokomediso empa mme ka ntate ka nkgono ke rata nthwena go pompe monyetla wa ho etsa ntwe go ne ke tla ke gokile mo no se ka tlo hlae ka bele re tshepile o itse re etse ntwe re batla a motswadi a tshotjena na tswa ka tsela ha ke tshuka tsela go ke tshore mangangana hore le wena o tsebe like o dilo ntse itjwetsa ka pele hore ke batla nthwena ke tlo convince motswadi wa ka tsela yohle go ka tlhompho yohle ke na le yo ke mo convince hore nna ke tswa le mona na bona hobane ntate wa ka ha ne ke kala ho motsipa ke ba o na o fela ha ke kala ke bone studio kae go pompe tšhelete ke le record ke bona ona ka ba ka ne lona nako tsa bo di reunion reunion ne nako ntseno bona ba okay go ye fa motho na tšhelete a tsamaya ya studio bona ya ba ja studio ya ga khona ba ke bona ka support ka dilona mo ntho o la go like first time I kala bo kopale sentse ke mo kopa ntho tse yang ka ate so ke a gola tšhe le yana ntse reflect wena ai tata ka o tse ke motho ga tanta ba tsa mpetsa o na le bo atinyana ka ga ke mmona ke ai motho na bona kana ntho e ke nkile ho yana ba ke a gola ba sa connect ona mona ga re ke motshietso ba ona sa mala time ane re tle Monetization Convention Center go career day hana ke career ha twata ha ke sopa career guidance ke ona nana ja go ke go ja bo di pamphlet tsa bo doctor le boele we a wala ke khutja ka e kentseng di camera le ba wa ne lona mohlanga ba bang convinced mo tona ha tlo etsa ntho tse ka thoko film ka 2023 a wala ke fitla ka pamphlet di kentseng di camera ka sekolo se ho le Lesotho mo o tso ke batla ba nthena ke ho so ya go le bona batswadi ke batho hobane ke ntho ha bona gona le tshesa ka mpheitseng o tla beta pelo ha ile na atshi ngwanaka go go nke ke motshitse ka hohle ene matters ha holo ke go sentse le sello ya go lo batswadi ya ba ka mba mamezo tshetsa bana ba le talent. Okay, that's interesting because yeah, I mean now for like even if ntho so akhala support ya bokatlung na go ngwe it's one of the most important thing just to speak on it because no matter how many people fight you out there, maybe as long as this thing inside is intact, like support system how even if it's not say or anything, but although that would be lovely to kind of get there. More especially in terms of the art because it's very much easy and it's justifiable. Okay, say now I'm looking at Charlotte, but basically even looking at her history of the film, is isn't it something you long hasn't changed like in a chelete na kapolo ena basically by seeing or the film is like perhaps the not the film is a long like di bona hands ke hole. Yeah, I mean of course I didn't know about them that much, but as I grew negisa when system okay masala Netflix has a boy next door ya own highway next door ya own I wanna how I saw how either downtown couple guy uloko panale but officer Netflix long go leon okay ke a show eating and then shelter go what shelter go bateng I want so oganare ene batla ke to batlang somehow challenging to somehow monetize on it provided the fact that le film ya ha ona je the short film that you released Keep Beyond the River you posted it even on YouTube. At the moment we are still not monetized yet, so akala kinga batla go bue ha holanyane ka taba eno rena how do you see us making money? Of course
re motivated re creative re etsa dintho ka tsela itseng, but how when do you see making money out of it or making a living out of it? If you were to say ke etsa filmi fela ke sa tshware his job and then ke go spend that filming ne ke tshware ka nkane ke etsa tjena, if there is a way ho bua nnete nna ke le intse le ntho le nna ke rentse ke le ka e fumana ona business side ya filmi ke approach ha jwa hoba batswadi bona ehlile bana le letswalo le eng la ngwana ka o ya nthong e sa tlo mo thusa ka moso a jwa bona fela be e be le nna bile ka ke tshulwa ko se ke tla regret he ba ke regret, but now ehlile ke ya full force bona but ke ntho na hore a tsaba ke na le tumelo eno ka hare ho nna Retsepile how can now etsa ntho etse ba bona over and over and over and over hona something e tletsa hala e kgolo go just ntho eno sometimes e be se le nna itsetsa ke go bontse le motho go hona le lentswe ka kellong ya ha bona e ntsetsa hore tsala pele o etse ntho ena something e tla etsa ha ke ntse na o bonang filimi tsa ka ntse ke dinka ke di sa YouTube ha e patale ha e mona e bile bo lecture tsa bona tla ntse le betsa ska isa film YouTube isa di film festival e tla recognize ke batho ba international. I'm like ha ke khalle ho qala ho tseba ke batho ba kantle ke so tsejwe heso ga ke bona so ke ntse na film tsa ka pele ne ke qadile ke di bontshe batho ba haeso ke tsebo ke na le support jwale ha e mona na ke o tloetsa mahlala hore na why ha e ba he ha ke ka isa film tsa ka mo Basotho ba di bonang a kere se ke ntse film vele America ere a antate ga bata 11,000 ko difofane di re ke 11,000 ho ya lo khutla ke feel ha ke tsena ke lo thola support ka ha ke tla Basotho go pa le mpentšhelete ya America ke matlompha tšhelete a sa tsebe film tsa ka ke di sitse magoi ma ha ke tadile ka ba bontsha ka Basotho ke tshwere dintho ke tse ba bona ga mashano a gona o hlakile next time ha ke se ke tla ke se ke kopa thuso he bale ke kopa tšhelete ke America motho o tlo entsha thabile ya bona a tse motho namba ke tswa mosebetsi wa ha so it's just ntwe ke jwetsang hanga ke bone ka lecture tsa ka dinana ka ke atella ka pa ke nana wa like ke bona jwa it's not that I'm just trying to ke fihle pelong tsa batho ba high mona pele nka male ne haholo ha bile tore tse ke di thela nna ile tsa high mona go la ha ba ke sa etse moshweshwe ka pa ke nka inspiration hona high mona ebile boholo ba film tsa ka ha ba hlokometse dina le Bosotho ka hara ya ba element ngena itseng ya Basotho ntungana ne kanye but ke yona taba. So how do you see the reception ya batho Lesotho more based on the films? Ba di thabe ke ntse ke reng like le hona tjena I received a text from Motjoli music composer ya South Africa. And you know that I want to make music for you in your films. It means that something but when ke follow ke di film festivals wa tso ke submit tsona ha ke so submit tsona just by seeing the clipping on Instagram the film festivals tse 4 to 5 sentse ding follower on Instagram obana because sentse ba kopa hey that go kopa o tlise di film tsene no why because Basotho sentse ba ngata so ba ipotsa motho o ha e batho ba mogata go re le gona re tle re ga mo kope go ke ana ntho eno no hore nna ke bona reception ga nete ile hantla go ba tsa ke a tseba ha nka toropong ha ke khutlu sna motho a sa ntumedisa go ke a tseba ha kala ke ka toropong fa ha bona tla ga makatsa o tswe ke bone ntate wa ka hle ke go pala mpitsa next time go me hlaina ha ke ile toropong na motho a tlongitsa go sa ba ka go go bitse le ha ke sna mo gwa o fumana ga ke go a joa go apala ngo etsong nka se gone o thuse molemo ke yona ntho eno but na reception e hantle for nna ya to well. That's beautiful. So akhala tabeng yo ya funding ha ka mohlomong hona le ntho mana e leng hore batjhani ba na lo ba le experience ayo awan mohlomong mahlala retsa le gare hona le o fumana hore hai government ha etse ntho tseng what are some of the things you hope maybe government guides or something how do you see the government in playing a part in basically what we do? Ya gola tabanyana hore e sale ke ithuta hore bile ga ntse ke so ke itse ho nna ha hona motho a tlotla tlo kgahlametse ile ba like ke entsha totally
government hobane ke a tseba government le ha etla e tlo dictate hore etsa film e tjena ha e tle like hore ngwanaka ke le motswadi wa hao ke a ofa hlahisa sepelong ya hao tlo jwetsa hore hlahisa kobo itseng mo filming mo motho na ha bue ka ntho itseng a etse tjena so le funding ha senga ke batla ke tlo batla international hobane magwa kapa ke re batho ba international le boholo ke batho ba pelo di lokolile ba tla re kuka ke batla go tshepa ka tšhelete naka etsa something hona ntho bitswang Kickstarter le bo Indiegogo le bo ke di crowdfunding platform melong go you do a presentation e sentse lo hore le batho bona ba ka ntle ba hle ba tsebe you make a video and then ditaba tsa hao ka film ya hao wa dingwala ya text mara with a video professional telling people I want to do this type of film yetsa jena if batho ba go hlakile ba tlo sponsor ba tlo fund and o tseba ke bua ka di-dollar a jwa bona so let's say goal ya ka ke $10,000 a jwa bona ba lo sponsor and ha ba expecta letho in return hore go ga ke ga letho ha ke re yo lo so ile ka tšhelete ya bona ha ba expecta hore ke tlo etsa $10,000 se ne ke ikhutlisa hona batho ntse tswang bo di award o tla re ha on phile $20 go first keep se printing film ya ka poster ka film ya ka ha on phile $10,000 wena go fa film jwa go kena ntho eno funding tsene re balo ke tsona tse teng ka ntle ka mane for re ka ho tsona ba tsena tsa mona na not necessarily go ke re bele ha hona thuso muso wa gona ne mo teka one but ha ona ntho ba etsa ba bona so ha ka hlia ka dula ka bona ha ona go tlo tsela pele ha ona ntho ba etsa go re yena na ga etseba ba di tsentse ba ga tlo ha ona mohlamba a ya bona so ha se ga he what would I hope ba ka etsa ke gola ke ntho eno he build more film schools ka gana ha ke bona encourage parents to support their children but tsebe hore filmi ke ntho e kgona ho philisa because in America ka bana le South Africa mona country e le mo ahisane mo ntse ba tsa chelete as much as che a jere industry ntse ba bona but then ba etsa chelete ja bona ba be le lihweleno le bona filmi e le ntho ena le profit ba hanga re ke tsa film ya ticket ke R50 50 times 300 ke bokae chelete ngata ja bona so ha ba 300 ne ke batho ba ileng ba shebella hangwe so even na ke screener film ya ka for a month na chelete ke tla ke entse ka kgwedi eno ke ntone ba tla ba sheba ke felela ga tsa re ka etsa something mo se ba nahana hai mara tsena tsa bo art tsena ba tshwa di risk so ke ntse ke se twa ke re I hope ba ka etsa tsena because how even if they do something ba tlo batla go laela he monna etsa go motho ena nang a bue bo kwata kapa hlahisa sim card sa eng mo ai wa bona ke rata ntho eno so ba tla ba le that freedom ke rata ke rata freedom eno because go twisisa hore art ka bo yona ke ntho e tswang pelo re fuwe ke modimo a ke ga tsena jwang everything but if modimo a ntse hore etsa film ka cup ya coffee wa bona ibe ke re ke etsa film ka cup ya coffee motho a sponsor yana hore se ka etsa ka cup ya coffee etsa ka botlolo enwang coffee a jwa bona it means o sa tlositse cheso yohle ya ka for film eno se ke tlo etsa bana fela chelete le teng ha ke rata tsa project tse jwala ke tshole le sekolong ba tseba ga ya tame ha ba go etsa like project semester says ke mama pele ke re e tlo benefit ba creatively go ke nye ke tlo entsa because ke rata ho ha ba kutlwe bohloko ke etse film ya motho o tlile mohloko like TS'EMELI ne ba bona TS'EMELI no it's a film about a guy a bolayang ngwanana ba bona nna ke entse bana ba ka tong heartbreak I'm like damn it ngwana mo maya mo ba lo mo etsa tje a ke ya bona so ke ntona hore ke nka inspiration from ntho tse ka pelo ke rata film tse eno tse lo di ang healer le nna ke le artist ene tse ke a tseba go batho ba ha ba utlwa like let's say o tsama fela strategy ga jwa o dula mo o no qoka le motho o tlo go rata o sa tsotona le tsebana kae taba go le buile ya ba honest ka tselo hloka gona ga teng taba go o ntshitse wena wa rata o feta ha ya commercial o ya tse ke rekisa di cup ke tsang ga bona we like ke mongwe ba rekisa wa tsama ntse tshwale di filming tsa ha hai ke mongwe film tsa di superhero wa bona but then hona le film ano ke show ka o fela mona la tseba hona film e ke ha o shebella o go khedi film ena ntshitse pelong ya wa bona like ha ba e tshosa wa tshoa sa nnete ha ke biga hora ke rana ntse ba ditsa go ke tsho ile drama or something but o tlo tshwela ha ba kidnapile ngwana motho o tshwela ha ka mpa a fungwana ngwana ke film e ntsweng ka pelo wa bona ka passion go motho na
ke hopola ngwaneso a ile shopong ya ba ha kgutli o nka bo inspiration mono a kere ne be re tshwile tjena so le ena ha e ba ile director o tshwaba tshuwang tjena wa e feel ntho e ntsweng ka pele o fapa le ntsweng for commercial purposes fela ai ha re tseng film ya moshweshwe o tla batho ka sabole yeah okay ke a gola ntho basically o la tlhala mola mona o qetela fela a gola hona le o ka re botsa ka bo maybe project tse o ntse o sebetsa le tsona at the moment. What is it that you are working on at the moment in terms of the film for people to check out? Tsena tse ding tse ke bua ka tsona tsona ha di sale teng ba bona ile ha ke se ke nka hore I want to do this thing professionally I have everything ke kubuta ba bona ke re ka la botjha so tse teng on YouTube ke Beyond the River a jo bona e teng Motjoli Pictures on YouTube tshentse re hla le bo Facebook le Instagram ka Motjoli Pictures company ka ba re fela CEO a jo bona but then ile hore tse ke le ka ga ho promote and everything ke tshemedi le dine hona tjena ba bona ke yona le go ntse ke sebetsa le yona ka matla holo like ke kgola o bone Instagram we are going to have like screenings ngata tsa yona yes it was YouTube ba bona for batho ba ka ntle ka ba siko ka ha go Maseru but then for batho ba Maseru nka khalla ntho eno hore mo le bona like bo screening sa film eno no letle go sa tsotse na we ratle ka ba e rata taba go bile teng wa bua ha ke rata ntho itseng ke ratile ntho itseng bana ke re tshentse re ithuta ka mehla okay lo ba batho ha ba understand ntho itseng batho ba rata ntho itseng just ntho eno no but it le taka tswaka go re be le screening tse ngata go re na re ka feta hana ga screen a fela because emotional connection ni yona e methaganya go motho na le teng ka mona smile ka pa ka mona topola ha shebetse film ya o fapa le like le share okay aha o yona ntho e tshulong ya ga bane ne o sa tsotelle yona e ratwa ke mang kapo like basically I love that idea how you are basically open to the constructive criticism o ka ifumana basically because I feel like ke mo lo go la wana teng yeah hona ntwe ke ithutile nya hore che ene le nna kana go ne ke rata hore ke dilentse ke nahana ibe batho ba rata like mosebetsi wa ka ibe like a go fumana batho ba ba hole kapa ke ba odimo bo khala ka ba ka bona ntho tsa ho fela of mola ka ba go molata inbox ha e shebe ya like ibe ho ya sa irate mara be ke fuma video eno ila e dileng ke shebela mehlana e re ha se motho mo le mong a tlo rata ntho tlo etsa why because nahana go go tshwale le marketing fela o market a o tseba target audience ya hao banana ba le mo 14 to 18 ba ke na school ka ke a bona like o tlo ba tjena ke bona botlo ba fumane ne ba tlo e thabela go fapala ka ke ta film ya dithunya tlo ratwa ke motho mo le mo ke le thetsi ntho eno so ke ntho na hore wa tseba hona batho ba tlo rata project ya ka hona ba sa tlo e rata so when audience how give audience who are you basically talking to through your films ke batjha holo ba film tsa ka holo ho branded film tsa ka ho branded they basically talk ka ofela ha tsona di bua ka like the consequences of your decision kapa your decision making process ntona ha ke nka qeto ya ke nwa coffee ke dintse di tlamorao tsa yona ha ka hona chefu ka mo ha ke ta ho yona di nyese ke tlosho film tsa ka ngata di ba Beyond the River it's nteng ya hore motho na nang ha ikamohela lefatshe na ya bona jwale consequences tsena ha kgone ho tshelela le hodimo go o pa o stuck between le hodimo le lefatshe ba di bela ha ikamohela lefatshe it means decisional engine ya go ona batla ho please motho mo le mo e mo beile mona male na stuck meno ha tsa tsele ka dikela o twa di healing I just that's like the plot about ha tsa tsele ka dikela so ithuto ho ikamohela thata o le motho o twa di healing ke na plot ya Beyond the River TS'EMELI ne le yona ntsele ka tsele tshwana le gato ke ntwent but then hona le bugene re bala primary high school o thweng nka na go tse ne ke bona it's just internal e ba show how nka decision o sontso o plan no hai e ka nna ha etsa ntho itse ka yona go like ke ha go film tsa kana di hona mo the power of the decision beautiful ke le buile kana go ha o ntete Ramakatsa
o tswele pele o etsa mosebetsi o motle o ntse o etsa, because I feel like we need more people who do than to talk, because for the longest time it's a really a consuming nation. You know what I consumer, the soapy, in Tongue basically low-productive brush to the tiniest things, little thicker I import. So it's not something you longer it's about spend, but we now have to be able to get to a point where we can get something out. Yeah. Actually, like, get about anything on you. For the head, you're holding the man and you know. But how about the country? So there's not a money guy. Linda, you are into no events, right? Highly scientific one can let's start something. You got like movement, so when you want movement of a child, Bama full hand, fashion, you know, you want. No one again, and you have a feeling. One, you the balance, so okay, has one living there, fashion is a has one living there, me no. Well, I have feeling, season needs him, as ceremony every year. Which I feel me fair. Like, even pay no money, then I had to do moment of like take a show, go tell others of this, however. Go get straight into any know what's it. Go show la film, little, go show a film, and train no, so get and train guy. Go find your holler, the Italians are a little who ban and equipment in the resource. Okay,